Evo sada slike sa jednog zanimljivog dešavanja u Kolumbiji gde se okupilo više od 10.000 ljubitelja tetovaža i tatu majstora. Imaš li ti tetovažu? Da. Ja ne. Gradu se Medellin to sve dešavalo u Kolumbiji na 4. međunarodnoj tatu konvenciji. Tatu majstori, najbolji u svom poslu, demonstrirali su svoje umeće na konvenciji, jednom od najpopularnijih okupljanja u Južnoj Americi. Cilj tatu konvencije jeste da istakne lepotu tetovaže i skeptike pozove da tetovaže vide kao umetnost i izraz lepote. Po njihovim rečima, svaka slika na telu ima svoje značenje, ali i umetničku vrednost. Mnogi imaju tetovažu koja nosi njihovu ličnu poruku i ima posebno značenje i vrednost za njih. Poslednjih nekoliko godina tetoviranje je sve popularnije, pa se sve više ljudi odlučuje na tetovaže zbog trenda. Simboli koji se najčešće crtaju na telu vezani su za religiju, mitologiju, istoriju, zemlje, različite kulture i običaje. Mnogi učesnici konvencije su sa ponosom pokazivali potpuno prekrivena tela tetovažama. Iako se konvencija održava u Kolumbiji, najpoznatiji tatu majstori na svetu bili su na ovom događaju, a organizatori najavljuju da će sledeće godine konvencija biti još glamuroznija. Mirela Živković, televizija Pink.